In the mighty name of Jesus Christ, what you want to kaleba, me wa fika wa mo matlafatsa. La bakasa talabazi. How fika wa mo matlafatsa, me lentswela thewa o tswa di morena ke morawa ka yo ke morata. Thewa jolo ka le ba jolo ka o theule morena Jesu. O tle o tlo re matlafatsa le rona ka ro sebaka tsena na Jehova. In the mighty name of Jesus Christ, when the revelation of God on earth, when the revelation of God's glory on earth, when the spirit of love, the spirit of joy, when moya wa khotso, moya wa mamello, moya o musa, moya o molemo, moya o butshepei, moya o bonolo, moya wa boitshwaro, moya wa ntate wa morena rona Jesu Christ, our comforter, our advocate, our helper, our healer, our strength, our protector, our guide, our hope of glory, our restorer, our counsel, our redeemer, our revelation. When the spirit of promise, the spirit of adoption, the spirit of guidance, the spirit of counsel, when the eternal spirit, I salute hovering above the waters on earth. When I salute Maria emula Jesus Christ. Hallelujah. The spirit of revelation, when the spirit of grace, the spirit of the mighty breath of God, spirit of prophecy. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, each and every single person in this place, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Kimanga tabet masibakansena. Amen. Yalona wotile. Kimanga tabet masibakansena. Hallelujah. Hallelujah. Jesu kimurena. Kana kotsohle. Jesu kimurena. Kana kotsohle. Hallelujah. Jesu kimurena. Kana kotsohle. Jesu kimurena. Kana kotsohle. A ke khole le morena, ha ke lutlwe hantle. Jesu kimurena. Kana kotsohle. Bomme Jesu kimurena. Kana kotsohle. Ha re utlweng ka mona bana. Jesu kimurena. Kana kotsohle. Yale number 1 ki Sunday school. Hallelujah. Number 2 ki bomme. Ba cha jwale le nkano moraboraro ke lona ba dilase. Hallelujah. Hallelujah. Ke a le dumedisa le bitso le matla la morena rona Jesu Kriste le amohele le ka ro sebaka sena na Royal Team Christ Gathering kopano ya marena aka ho Kriste. Hallelujah. Le amohele le ka ro sebaka sena na ke mo moya o halalela ntate wa morena rona Jesu Kriste hammoho le moya o halalela dipilante. You are welcome at the Royal Team Christ Gathering, where the presence of the Lord dwells in totality. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I I said I am going to be very short because my message is long, but I have broken down into small portions. Morena Jesu. The Lord Jesus,
He has always been there. pele lefatshe le etsiwa, Before the beginning of time. pele o tshimologo ya lefatshe, Before the beginning of ha the esale world. a le teng. He was there. Jwale ha re bua ka morena Jesu, When we speak of Jesus ha re Christ, bue ka testamente ke we are ntjha. not speaking of the New Morena Jesu Testament. yena a nna le wena e re mo The tsebang, Jesus that me and ya you ngotsweng know. fatshe, The one who has been written down. empa ha esale a le teng, He was there. a ntse a sebetsa He was working lefatsheng mona. here on earth. Johane wa pele, The first John, temana ya pele, the first e re chapter, tshimolohong it says in the ho ne ho beginning, na le lentswe, there was the Word. lentswe e ne e le Modimo, The Word was God. ene lentswe lena le ne le le ho And Modimo. the Word was with God. Lentswe lena ke lona le hlodileng dintho Now tsena this tsohle, Word is the one that created all mme things. lentswe lena Now this ke Word, morena it Jesu. is Jesus. Morena Jesu Jesus ke lentswe la Modimo. is the Word of God. Na ebe la nkutlwa Are nje, you hearing me? ke re morena Jesu I'm saying ke Jesus lentswe la is Modimo. the Word of Moya o God. halalelang The Holy ke moya Spirit wa is the Modimo. Spirit of It's a God. mighty breath of He is God. the Spirit of God. Hallelujah. Ke moya wa Modimo o matla. Jwale morena Jesu Now re Jesus, tlo mo senola we are going to ho read tloha him testamenteng from ya the kgale Old ho Testament fihlela moo re to bolellwang teng, until now. hobane testamente e ntjha Because in the New e ntse le Testament, kgutlisetsa testamenteng ya kgale. it is still taking us to the Old Testament. Hallelujah. Amen. Tshendulo ya morena Jesu The revelation of Ingata haholo. Jesus, it is too much. kgweding ya November le December In the month of re November ne and ntse re bua December, ka mokgwa Modimo we were speaking a neng about a ntse a how sebedisa God was baprofeta ba hae, speaking a using sebedisa bahlanka ba hae people, ba using bangata servants hore ba tle ba phuluse lefatshe. to save, to come and save the world. Mme re bona re tshwantshisa le seo morena Jesu a se But entseng. now we are going to put in this in a picture of what Jesus Christ has done. Mme morena Jesu yena o phethetse tsohle. Now Jesus has completed Bale ba everything. bangata bona Those other many, e ne le batho ba nama le madi jwalo they ka were nna le human wena. beings just like me and Ne ba you. kgopiseha, They were getting ba sa offended. be le They tshwarelo, could not forgive. ne ba dula ba kwata, They were getting ne ba angry. sena mohao, They did not have hobane ba grace or tsotse ka mokgwa mercy wa nama jwalo because ka they nna were le born of wena. the flesh. Ha ba tshwane le morena They Jesu. were not like Morena Jesus. Jesu has been the greatest and still is Jesus was the greatest. greatest. E ne le yena moholo, ebile ntse le yena ya moholo. Buka e re balang Bibele This Bible that we read, e re he's the one who was, it says he's the ke yena ya ne a le teng, the one who is, ke yena ya teng, and the one who is to ke come. yena ya tla tla hape. Ke batla ho le amela hanyane. I want to Morena touch this Jesu. for you. Jesus, Bibele re ke Adama wa bobedi. the Bible says he's the second Adam. Morena Modimo God, o ne a hlotse Adama le Eva he created Adam and Eve hore ba tle ba hlokomele so that they can take care tshimo ya hae. of the Garden of Eden. Hallelujah. Amen. Ha ba hlokomela tshimo ya hae, When o they ne a were sane taking care of the ba be le bana. when they were taking care of Ba the tlale garden, lefatshe. he was not saying that they should have children and be all over the world. Adama le Eva Adam and ba Eve, entswe they were created. karolong kgaolong ya bobedi ya Genesis. They were created in the second chapter of Genesis. Ho no sontso ho na le batho ba They entsweng. were already people who were created, Ya motona le ya motshehadi. male and female. Modimo a re ho bona, Then God said to them, ngatafala le ate increase le and tlale multiply lefatshe. and fill the earth. Ha se ntho e boleletseng Adama This is e not what he told Adam le Eva. and Eve. Hobane Adama Because o Adam, ne a emela Modimo he was lefatsheng mona representing God hore here a on tla earth, tsebe ho pholosa le bana. so that he can save even others. Modimo ha ne a etsa bale ba Genesis 1 verse 26. When God created the first people in Genesis 1:26, O ba entse jwalo ka ha ne a etsa le diphoofolo he ntho e nngwe created le e them like nngwe. when he was creating everything. Ha ka ba budulela moya wa hae ho He bona. never breathed his spirit in them. O ye o lo bala temana You e. must go Genesis and 1 read verse that chapter, 26. that verse. Kgaolong ya bobedi The second chapter, ke ha a bopa Adama. he now created Adam. Ha qeta ho bopa Adama After he created ka lerolo Adam, la lefatshe, after he formed a mo Adam, budulella moya wa hae. he breathed in him. Moya wa Modimo ke eng? What is the spirit of God? Ke moya o halalelang. It is the Holy Jwale Spirit. Adama o ne a tletse bo Modimo ka hare ho Then yena. Adam was filled with the presence of Ba ne God. ba Genesis 1 verse But the ones 26. in Genesis 1:26, Ba yentswe ka sebopeho sa they Modimo. were created in
in the image of God. ha modimo a ne a re When God said, ha re etseng motho ka sebopego sa rona let us make man in our image, o ne a bua le morena Jesu he spoke to Jesus. o ne a bua le moya o He spoke halalela to the Holy Spirit. haleluya Amen. mme seo se ile sa etsahala And that happened. re bona mona nka Adam He took Adam. a re Adama He said, o tlo Adam, hlokomele tweni ena please take care of this. haleluya Amen. a re se ke ra yang deep re tla tswa taolong We are not going to go deep because we are out haleluya of the chapter. hobane modimo o ne a santse a bona se etsahetseng ka Now popo God ena ya hae ya was pele already aware of what was creating with his creation. Hallelujah. What's happening with his creation. hobane ba ne ba iphilela jwalo ka diphoofolo ha di na modimo They were just Di living as iketseditswe fela. animals. empa moya wa modimo o neng o phela ka hodima But the Spirit metsi of God that was living over the face of the o earth, ile wa ba ka hare ho it Adama was now inside of Adam. mme moya o Now that Spirit o ile wa tswa hape and came ka out mora hore Adama a tle a wele sebing jwalo ka bane after ba Adam itsweng fell into sin kgaolong ya pele in the first chapter. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. jwale Adama Now Adam ke letsibulo is the le firstborn modimo a le rometseng mo that God has sent. morena Jesu And ke Jesus, second born it is the second born. ke a tlatlamang letsibulo Yeah, the one who comes after the first born. haleluya Amen. ke lefa a glimpse of where we are going I'm just giving you a picture of where we are going. hore na re ya kae ke lefa fela hore na re I'm tsamaela just kae showing you which direction we are taking. hore e tle ra re fihla morena Jesu So that when we get to re re ke Jesus, second born we say is the o second bontseba born. hore na taba ena na e hlaha kae Now you will understand where we are coming from. haleluya Amen. tshimolohong modimo In the beginning, God, jwale ka re se re buile just as we have said, o lentse Adama He has created Adam a etsa le Eve and Eve. Adama ke yena ya neng a mo representa ke first born Adam was the one who was representing him as the Hallelujah. firstborn. Amen. ka morao ho moo And re after, tlo sheba bahlanka ba bang bao modimo a ba sebediseng we are going to go second into born the servants of God that God used. haleluya Amen. modimo God, o ne a santse a didietsa He was already preparing morena Jesu for Jesus Christ. kamohelo ya morena Jesu lefatsheng mona Yes, the coming of Jesus ha in ne this a world, sebedisa when He was the second using born. the second borns. haleluya Amen. Adama Adam, o bile le bara ba babedi he had two sons, Kaine Cain le Abel and Abel. sekai tsena se re bontsha eng And this example shows Adama o feitse modimo that Adam e faced le God firstborn as the firstborn. mme second born ya modimo And the second hore born e of tle e God. tle So that modimo a re ke tla bontsha ka diketso and God says, I will show by actions. haleluya Amen. modimo a bontsha ka diketso hobane And God Kaine showed with actions because Cain o ile a ba le mona and he was jealous a honohela morabo and he kapa ya came against his motlhatlamang brother. modimo And o God amohetse sehlabelo sa Abel and God accepted the offering of Abel, second born the son. The modimo o second etsang born mo son. Now o what is God didietsa doing? ya tlang kgetlo sa He is bobedi preparing for ke the yena one e leng who hore is ke the tlo mo second son. sebedisa He's the one that I'm going to use. haleluya Amen. empa jwale Now Kaine Cain ke eo a ile a kenwa ke bosatane is the one who was now influenced by the spirit of darkness, mme a fenetha ngwanabo and he attacked his brother. haleluya Amen. haleluya Amen. modimo God ke ha a fa Adama le Eva mora e mong haleluya ntse le na le nna Amen. ntse le na le nna na haleluya Amen. haleluya mme ha ba file mora ena na o ile a tsamaya le bona ke yena e leng hore mme wa tseba wa disturb ka nnete haleluya mora ena na ke Seth. This son is Seth. Seth ke yena e leng hore o replaceitse Abel. Seth is the one who replaced Abel. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jwale re tlamehile re hopole hore Now we must remember ho Seth mona with Seth. mona re tlo tsamaya ho fihlella ho Noah. Now here we will walk until we get to Noah. Molaetsa wa ka My message, ine ile ho qala ho Noah it was to start from Noah, beke ya morao then go beke tla back ka pele ho Noah. and then come before and after Morena Noah. modimo And God o hlotse hore
He created The that. second born, The second born. di ne tsa tsamaya. They had to E come le tsona tse sebetsang ho fihlella ho Noah. up to Noah. Hallelujah. Amen. Ha fihla ho Noah, When he got to Noah, a sebedisa he firstborn. used the Bakeng firstborn tsa madi a Morena Jesu, lineage ya Morena Jesu. for the lineage of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Adam a bile le bana ba bang hape ha. Adam had other kids. Empa or se children. ke yena a But ntseng Sam a is the tsamaya one who now ka madi a Morena moves Jesu. within the lineage Le of hopole Jesus. hore in kore bophelong You must Ka remember mokgwa wa that in nama. life, in the flesh, Morena Jesu line ya hae ke yona e re buang ka the yona. lineage of Ke Jesus line ya Christ is the di-second one that we are born. talking about. The lineage of second bonds. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo God, ya pele o kgethile Abele God used ho Abel na le Kain. instead of Cain. Mme Modimo And God, ka morao ho moo after that, o ile a qalella a nka lefatshe he now started a le kgutlisetsa mane mo le the tswang way teng. to the very beginning. O tle pele ha le so nkutlwe. You missed it. Modimo tshimolohong The God in the Le qaleng beginning. moo. God in the Tshimolohong. beginning. In the beginning. lefatshe le ne le tletse metsi. The earth was full of Ho le hotsho. water. It was dark. Moya wa Modimo And the o Spirit ne o of tsamaya ka God was hodimo ho hovering over the face of the earth, Hallelujah. over the waters. Modimo And a God hlola dintho lefatsheng. and created things here on earth. Metsi a isa lewatle. And the water he took it Hwa ba le to the lefatshe lena le seas, leng ho lona. and we now see the A bopa dry land. diphoofolo. And he created the animals, A bopa motho and he created a a le man. ngatafana le a teng And le he tla le says lefatshe. now multiply and increase, Mme le tla ba le matla hodima diphoofolo and he tsohle will tsa have lefatshe. dominion over everything that Le I have dihahabi. created. Yes. Se hlaha. Amen. Hallelujah. Mm. Mme Modimo moo Now here God, ha qeta ho etsa tsena after he has done all this, ka mora hore manyeloi after the angels a ileng a wa who fell, a fosetsa Modimo. they fell A bona bana ba and motho they lefatsheng rebelled moo. against God. They saw the girls of the, I mean the women, the daughters of this world. Ba le batle They were beautiful. ba re ha re yeng re nkeleng And they bona said to themselves, Ibe let's basadi go ba and rona. take them for ourselves so that they may Hallelujah. be ours. re se re tla fihla mo re yang teng We pakeng tsa are tsatsi lena. close to where we are going. Mme ka morao ho moo After bana ba that, teng e se le di-supernatural beings. now the children that were born out of this union was Mo- the supernatural beings. Modimo a re And God said, ke tla qala lefatshe hape I will start the ke earth tla le qala again. fatshe I will start ke teng again. mola mo re yang ho mang We are going. This is now where we are going to ho Noah. Noah. Jwale Modimo a re ke tlo hiletsa lefatshe le I am going to destroy this mme ke earth, le qale and fatshe. I will start it again. Hallelujah. Amen. Ha ke tsebe na hona le motho a ntseng a I nkutlwa don't know na. if you are hearing me. Ha ke tsebe bana ba kana le a nkutlwa I don't na. know if you are following me. Hallelujah. Amen. Jwale Modimo a re Now God said, Noah ke yena fela Noah is the ya only one mamela who listens. ya mamela melao ya Who listens to ya my phethahatsa melao Who ya. fulfills my Jwale laws. Noah Now ke bua Noah, le wena. now I speak to Modimo you. testamenteng ya kgale o ne a bua le bona God, face to God was face. speaking to them face to face in the A re Noah Noah. etsa a reka Now make ke it tlo up. nyisa pula I will bring the matsiu a flood mashome a mane for 40 le matsatsi a days teng and 49. ke tlo hiletsa lefatshe And I will lena. destroy this earth. Noah Noah, o na le mosadi you have a wife, bara ba hao and ba na le your bafumahadi le sons bona. are married also. Jwale ke pedi ka pedi. Now this is 2 by 2. Modimo a re And God said, nka diphoofolo take the animals, tse tona le tse tshehadi the male and female, tse hlwekileng the clean and unclean ones. o di atise ha supa. Then you order the clean ones, put them in 7 pairs. Tse sa hlwekang Now the ones that are o unclean, di etse ka bonngwe ka just bonngwe. 1 pair. Bara e le nngwe e le nngwe. Just 1 Ke ka pair hoo of bonang each. hore diphoofolo tse hlaha di That's nyane ho how feta you tsena see tse hlwekileng that the tsena. wild animals Hallelujah. are not as Na hona le much motho a as ntseng a nkutlwa ka sebakeng se. domesticated E ka re le animals. tshwere ke boroko tje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ya lona iska otama. Hallelujah. Amen. Jwale ke etsahalong ena Now in these things, Modimo ha a hiletsa tsohle God did not destroy hore a them tla tsebe
ho di bopa not hape so that he can ha create. ebe lefatsheng mona If there, ho na se na le ha ile motho a le mong if there was ye no modimo a person neng a ka mo tshepa that God can ebe trust, ha ebe Noah o ne a sa tshepuwe ke if modimo Noah was not trusted by modimo a God, ka ba heliditse tsohle God could have mme a qala fatshe destroyed ka e everything mong and create from the beginning. empa modimo a tshepa Noah Now God trusted a nka Noah. tse diphoofolo ka pedi ka pedi Now he took the animals 2 by 2. bibele ha e bue ka di hahabi tsa metsi No, the Bible does not speak about hobane e the, sa bue ka tsona hore di kene ka the herekeng reptiles in the sea. hobaneng o sa bue hore di kene ka herekeng He never said the reptiles in modimo a ka ba the sea reng ka tse pedi ka pedi hobane di phela hona hara metsi because ao they lived in the Hallelujah. water. Yeah, amen. halleluja jwale ha re se re nyoloha Now as we a are reka moving, yena now the ark, hopola hore re buile ka Adama kere we spoke of Adam, ene Noah Noah ke leloko la Adama is the lineage modimo of a sa la Adam. buduletse wa Adama God has already Modimo- breath on Adam. modimo ha a bua le Noah Now when God speaks to boteng ba Noah, modimo ke a bodula ka hare ho Noah the presence of God now dwelt inside jwale of moya Noah. wa modimo Now the spirit of O ka hare ho God Noah. is inside ha o Noah. tsebe o ka sebeletsa modimo You can moya wa hae o God se siko ka hare ho without wena his spirit inside of him. jwale tshimolohong Now, moya in wa the modimo o beginning, ne o phela ka the hodima spirit metsi of God was living over jwale the re earth. bona mona Now we a reka see ke ena the ark is here, Noah Noah is bana ba hae here, le and his bafumahadi sons ba and their bona wives. diphoofolo pedi ka pedi Animals 2 by ye 2, tona le ye tshehadi male and female. ke tsena di a rekeng They are in the matsatsi ark a mashome a mane le for masiwa 40 days teng and 40 nights. moya wa modimo o etsang The spirit of God, a reka e dula ka hodimo ka the moo spirit of God, and the ark is just floating. halleluja Amen. replica The replica, kapa papiso, papiso ya moya o halalelang o the phelang replica tshimolohong. of the Holy Spirit that was hovering over the face Ke of the Noah, earth. eo This moya wa is- Modimo o no this phela is ka hare ho the yena. Noah whom the Spirit of God was inside of him. ke ha a reka e phela ka hodimo ka Now moo the ark was now floating over the face of the earth hobane o ne a tletse moya wa modimo because Noah was filled with the Spirit of ha ke tsebe God. na e bele a I don't nkutlwa know na if you are ebe ntho e ke hearing me. buang ka ena na le a I don't know utlwana if you are hearing ha me. ke tsebe hore amene hobane o utlwa kapa hore amene hobane I ke don't know if your amen is because you are hearing or not. halleluja Amen. metsi ana na ane a tebile haholo These waters were deep. mo e leng hore a ne a kwaetse le dithaba That they were covering even the mountain. hobane ha metsi a se a monyetse fatshe Now after the waters has now decreased, a reka ile a dula thabeng the ark now rested upon the mountain. halleluja Amen. jwale modimo Now o God, hlotse lefatshe lekgetlo la bobedi He hore le tle le created the earth the second time. ke nahana jwale ke ona le mphumanang I think now you are lefatshe hearing. la pele The first le earth, hloleile they failed. jwalo ka ha Adama a hloleile Just as kaine Adam le yena a failed. hloleile And Cain failed. halleluja Amen. jwale modimo a re ke le qala fatshe Now God lefatshe says, lena I will recreate the earth again. born again lefatshe lena le re leng ho lona This earth that you are in, le bopilo botjha it is born again. ha ke tsebe na le a nkutlwa ke I ya don't know kae if you are hearing me. halleluja Amen. jwale moya wa modimo o ne o dula ka hodimo Now the Spirit o of God phela was mane hovering over ka the morao face hore of the metsi earth. a monyele After the waters ka mora matsatsi decreased, a mashome a mane le after masiwa 40 teng days and 40 nights. ee ntse re itla matsatsing a mashome a mane le mo sena se se telele halleluja Yes, amen. Hallelujah. Amen. jwale metsi ha ntse a monyele Now when the waters are decreasing, dihahabi di ntse di phela moo now the animal, the reptiles are still living there. jwale lefatshe le kgutlela sebopeong sa Now the teng earth is going back to its ke form. popo e ntjha This lefatshe is le now the new creation. lona lena le re phelang ka hare ho The very lona earth that we are living in. bibele ke balang e re The Bible that I kaofela ha rona read says, lefatshe lena lohle it says that all Re of us here ditloholwana tsa on earth, Noah. we are the grandchildren of the descendants of Noah. ha ke tsebe na le a nkutlwa I na don't know if you are hearing me. kaofela ha rona e All of ngotswe us, bibileng it is ha written ke in the amantshe Bible. kapa I ke am not akanye comparing, I'm not putting bibele it re closer. kaofela ha rona lefatsheng mona The Bible says all of us here on earth, re leloko la Noah we are the generation of Noah, hallelujah or the descendants of Noah. hallelujah Amen. hallelujah Amen. jwale lefatshe lena Now this le earth tswetswe kgetlo la bobedi is born again. ha ke tsebe na wa nkutlwa na I don't know if you are hearing me. le buetse sebopeong sa teng sa It pele went back to its hore original le tle le shape, tsebe hore le be botjha pele
so that it can be recreated again, le tswalwe kgetlo sa bobedi. so that it may be reborn. Modimo a le bopa lekgetlo la bobedi. Now God created it for the second time. Hallelujah. Amen. Modimo na hiliditse ntho mo lengwe neng e phela mo. God has lefatsheng. now destroyed everything that was living here on earth. Hallelujah. Amen. Mme o hlatswitse kapa o bolaile the fall of Adam. Who fosa who wa hola ha Adama. Now he has now changed the fall of Adam. O hlatswitse. He cleansed the fall of Adam. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jwale morena Jesu. Now God, Ha now re se dia Jesus, testament now le. as we go into the Ke New nana re Testament, felletse mona na testament I ya think now we kgale will stop here on the Old Ha dia Testament. testament When we go into the New Morena Testament, Jesu. Jesus, ke Adama wa bobedi. he's the second Adam. The first Adam. The first Adama wa pele. the first Adam. O shwile. He's dead. Ha ke tsebe na le Are nkutla. you hearing Ise me? mo shwa ka nama. He's dead in the spirit. Re bua ka hore We are referring to phoso tsa hae his ho faila mistakes, ha hae his failures. ho It fedile is done. ho It's finished. shwile He is dead. ho tla Adama e motjha. Now it is the new Adam. Bibele e re morena Jesu ke Adama wa bobedi. Now the Bible says Ebile wa o Adam is qetela. Jesus is the second Adam and the last Adam. Jwale ka Modimo a ile a bopa Just lefatshe as God- kgetlo la bobedi. Just as God has created Adam the second time. Morena Jesu a bopiwa Adama a bopiwa hape lekgetlo la bobedi. Hallelujah. 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 Uya ha la lela. Uya ha la lela. Modimo. Uya ha la lela. Uya ha la lela. Uya ha la lela. Uya ha la lela. Hallelujah. Uya halalela modimo wa rona. Amen. Hallelujah. Amen. Ka nkgontse ke bina ka teng ka ba ka gopola ntse ke tla ke hola. O thwe le tlaila morena. Jwale ke tlailela modimo ka nnete. Amen. Hallelujah. O ka nna wa ntsha empa ena thoriso tlo tla le tlhompho di ya ho yena ke re. Amen. Antse ke tlaila jwale ke tlailela yena. Hallelujah. Amen. Jwale modimo Now God, ho re bontsha morena Jesu ka mokgwa o wa mo bopileng ka the teng. way in which E le He sebopeo se setjha sa Adam. formed Jesus Christ as the new shape of Adam. O buduletse Adam a ke re. He breathed Moya into wa hae. Adam. Re se re utlwile seo a ke re. We have heard that. Ke eo hape a tla mo rwetsana Maria. He came to the Virgin Mary. Moya o la hape a o budulela ka hare ho Maria. He breathed his spirit into Hore Mary mora wa hae a tle a tswale. so that his son may be born. E leng yena second born ya hae. Now the second born. Ha ke tsebe na le a nkutlwa na. I don't know if you are hearing me. Lefatsheng mona. Now here Empa on earth. morena Jesu Now Jesus, ke yena fela mora wa modimo. he is the only son of God. Butle pele. Modimo ha bopa morena Jesu ka lerolo la lefatshe. God did not create Jesus Ah. with the dust of the earth, Ho ha. of the Ke soil. ka ho morena Jesu ha qeta ho shwa. That's why after Jesus has A ile died, nga tsoha. he rose again. Mmele wa hae His body. o fihlile wa dula le tsone le tona la ntate. That's how it went up to heaven and Ha yo le bitleng. and on the hand of Eh, ha, hand of shwa the morena Father. Jesu. He did not go to the Oh. grave. He is not dead. He has risen. He is resurrected. O tsohile bafung. He is resurrected Ha from tshwane the le dead. nna le wena. He is not like me Ka and you. ketsahalo ya thobalano. When O tla we- tswalwa. We O tswetswe. we were born. Re tswetswe We were born ka mokgwa wa tlhaho.
gago. in the natural way. Hallelujah. Amen. Morena Jesu And Jesus, o tswetswe he is born ka mokgwa wa moya. in the spirit. Le ha ile a tshwaruwa kgwedi tse robong Even though he was carried for 9 ke months morwetsana Maria. by the Virgin Re Mary, ntse re tlotla leloko lena la Morena we Jesu will fihlela come ho to the Maria. lineage of Jesus and Hallelujah. Mary. We get to Mary. Tshenulo ya Morena Jesu e ngata haholo. The revelation of Jesus is Re the tseba Lord. ho tloha moraorao. We know from back. Modimo a bona hore Adama o mfeitse hobane ke mo entse ka lerole la And God lefatshe. realized that Adam failed because I made him out of the dust of the earth. Jwale lefatsheng mola Now here on earth, ha e sale ntse ke sebedisa second born. I have been using second bonds. Jwale Morena Jesu morao wa ka le mong. Now my only son, Ke tlo mo etsa second born. I'll make him the second born Lefatsheng. on earth. Hallelujah. Amen. Bibele e bua jwalo ha ke iqapele. E re Morena Jesu ke Adama wa bobedi. Say Jesus is the second Adam. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nicodemus o re Now na Nicodemus ile nka etsa said, eng hore what ke o is latele it, what Morena I can Jesu? do, Lord Jesus. Morena Jesu Now Jesus a re ho yena and said to e him, nka kgona o tswalwe la you bobedi. must be born again. Hallelujah. Amen. Lefatshe The le earth, tswetswe kgetho la he bobedi. was born again. Ha le nkutlwe. You don't hear me. Lefatshe le tswetswe kgetho la The bobedi. earth is born for the second. Morena Jesu Jesus. Adama o tswetswe kgetho la bobedi. The Adam was A se a le born perfect. when he was perfected. Hallelujah. Amen. Ha ke le tsipela hanyane ntse re tlo fihla mo. Jacobo o Jacob, ne a le monyane ho Esau. he was the youngest from Ke Esau. nahana le tla kopanya dipalo. I think you'll do your maths. He Perez le Zuri le bona e ne ntse le phapang eo. Hona le a hlaileng pele. A hlaitseng le tsopele a tlangwa ka kgwele. Bara ba Judah. Hallelujah. Amen. Judah has the firstborn. And Morena Jesu is the Lion of Judah. Tau ya leloko la Judah. Amen. Hallelujah. Amen. Empa he ha re mo re santsane re tla thutong tseo. Ha re phethela Morena Jesu Now Jesus, o re ho Nikodema he says to e ka Nicodemus, kgona o tswale lekgetho la you must bobedi be born hore o again tle o ntatele. so that you may follow me. Tsatsing lena na RCG Now I'm saying Morena to Jesu you, o re Jesus e says, ka kgona o tswale you lekgetho la must be bobedi born again. hore o ntatele. For you to Ha o follow tsebe o me. ka ntatela ntle le You hore o tswale cannot lekgetho follow la me bobedi. without being born again. O tlamehile motho yena wa pele Then the firstborn first yena person, this first Ishwe. person must die. the natural person Motho wa- yena a tswetsweng ka nama The one who's born of the flesh, ya tswaletsweng tsheding the one who's born in o tlamehile a sin, shwe must pele die first, o be motho e motho. so that you may be a new person. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Letsatsing lena Today, ke re ho lona I'm saying to you, ho ya ho ntate to go to the Morena Father. Jesu a re Jesus ke says, nna tsela He is ya the way, nnete le the bophelo. truth, and the life. ha hona ya ka yang ho ntate There is none who can go to the ntle le ho Father nna. except through me. But nna ke nna monyako o yang ho But ntate. I am the door that goes to the Father. Butle pele Wait a minute. lenyalong In marriage, ha o nyalwa mme mati when you get married, na o ya ho ntate matsale now do you go to the ntle le hore o father-in-law isiwe ke mora before you Why? get taken by his son to nna le him? la nkutlwa je Do you hear me? bomme Mothers, ha le ne lenyalwa mme mamaine when you got married, ha o tlo nyalwa ha maine when you got married to ikise my ntate maine did you ntate go wa- to wa- the wa- the father-in-law by yourself? kapa morao ha ntate maine Or the son of the Ntate Maine? prashus ke ena a o nkileng a fitla o tsebisa ho ntate He's wa the hao. one who took you to a father-in-law and introduced Hallelujah. you. Amen. ntho ena na e sebetsa jwalo This thing works like this. bibele e re rona Us, the Bible says re us, banyadiwa ba we kreste are the bride of Christ. kereke yena This ke church monyadiwa wa is the kreste bride of Christ. kreste ke monyadi wa rona Jesus is the groom. jwale o ya jwang ho ntate wa How morena can rona you Jesu go to Kreste the Father o sa ye ho nka morena without Jesu going through o Jesus? makoti a jwang ya ikisa What kind of a daughter-in-law? ha wa amoeleha ho hang This is, you are not welcome. ha wa amoeleha You shall not be hobane ha welcome. wa tla ka molao But because Ha you wa did tla not ka go by mora. the process, ntate modimo o tla o botsa re o makoti you did mang? not come through the Father, so the Ha ke Father o will tsebe. ask.
ha ke o tsebe The father will say, I don't know you. hobane o rometse morwa wa hae mo Because he sent the re son tlo ba monyadi so that he may Wa be the kereke. bride of the church. ke ka hore I mean the groom of the church. ke ka hore That's how ditho we are tsa the members kereke of the church. re ditho tsa mmele wa We Kriste are the members of the body of Christ. jwale ke rena bana nna ke letsogo ke se ke sia morena Jesu ke ya ho ntate wa morena Now Jesu you see how it works. hallelujah Amen. ha e sebetse jwalo It does not work like that. morena Jesu ha re you may be born again o Jesus- ka nna wa pholoswa He never said you may be born again. a It's re o about tlamehile pholoswa. ho pholoswa You are supposed to be born again. ene ho pholosa se o dula tjena Born ke again. o ruta re tla re etsa re rorisa modimo And be born again is not you being here at ho church pholoswa listening to us. ke ho dumela To ho be born ananela morena again Jesu is to accept Jesus pelong ya Christ hao in your heart. o mo You amohele must o accept Him. bulela pelo ya You must hao open your heart to o Him. bue ka molomo wa You hao must confess hore with your ke mouth morena ebile that ke He is mopholosi Lord, wa that He hao is your Savior. haleluya Amen. o dumela hore o ile a shwa You must believe that He a died patwa and He was buried a and tsoga ka letsatsi He la boraro was resurrected a on the nyolohela third day. And He lehodimong went up to heaven. mme o dutse letsohong le And letona now la He is seated ntate on the right hand of the Father. haleluya o Amen. ya re rapella And He is praying ke for ka hoo a us. pele a tsamaya ho That's why He mateng said when He a before He itse go left, barutiwa ba He hae said to His disciples e nngwe le e nngwe e le kopang that everything Hallelujah. that you ask, when you ask ho ntate to the ka Father lebitso la ka in the name of in my name, and ntate o tla the e etsa Father will do it for hobane you. ke yena ya ntseng a re rapella Because He's the one who is o praying for tlamehile us. ho pholosa You must be born again hore o amohelwe ke so modimo that you may be accepted by hobane God. modimo o ratile lefatshe Because God loved the earth a ba nehelana ka that He moraeno wa gave His hae only begotten Son. ya eba sehlabelo sa ho That He qetela became the ultimate sehlabelo sacrifice. sena na se This tlatswang dibi tsa sacrifice rona that washes our dibi sin. tsa rona tse fetileng di Our past tshwaretswe sin is dibi forgiven. tsa rona tsa Our tsatsi lena di present sin is tshwaretswe forgiven. dibi tsa rona tse tlang di Our coming tshwaretswe sins are a phela o forgiven. dula o ntso ipobola Now you hore must modimo confess ntshwarele and say, ka Lord, lebitso la forgive morena me in Jesu the name of Jwale tsatsing Jesus. lena Now ke today, batla motho eo a I reng want that nna ke person moetsa who says dibe I'm a sinner. ke hloka ho I hlatsuwa want to be cleansed. ka madi a ileng a I tsholoha want to be washed by the Sefapano blood of Jesus Golgotha. Christ. sefapanong kgolgotha The blood of Jesus It that sing- was shed on the e cross. seng madi Not the blood a of the diphoofolo animals. halleluja Amen. hobane diphoofolo di bopilwe lefatsheng mo Because Diphoofolo ha the di animals were created here on earth. When they die, di fella hona fatsheng they mo end here on lerole earth. leroleng Dust Mobu. to dust, soil to soil. morena Jesu Now Jesus, a sene e se lerwele He was never le ha ne a soil. tshwana le nna le Even though wena He was like me a tsamaya and lefatsheng you, mona. walking on the A earth ja like you papa le and nama me, jwalo ka eating nna le as wena. just me, like me and you. empa e ne e le modimo lefatsheng But He mo was God here on ka earth. sebopego sa motho In the Hore human ba sa form, dumeleng, so that those who ba tle ba don't kgolwe. believe, so that they may believe, ba dumele ho yena they can believe in Hallelujah. Him. ha ebe o teng mona If you are here, wa dumela hore morena you are Jesu believing that o Jesus, shwetse He died for you sefapanong on the wa cross. dumela hore ke yena If you morena believe Jesu He's the o one, tsohile He bafung was o dutse resurrected. letsohong le If you letona believe that la He's seated on the modimo right hand of the e le modimo Father, wa rona bohle feeling He's our mme o ntse God, a re rapella and He's praying for us. Hallelujah. Amen. ke kopa re emeng ka maoto kaofela Let ha us rona please rise on our feet. halleluja Thank you, Jesus. o phamise letsoho la hao le letona Lift up your right hand. ha ebe o tshwana le nna If you are like wa me, tseba hore o moetsa dibe that you are a mme o sinner, pholoswa ke morena Jesu you are saved by hobane Jesus. letsatsi le 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 leng Because every day, motsotso o mong le o mong every re hour, ntse re fosa we are re ntse re failing. fosetsa modimo We are re ntse re failing. etsa dibe ke kopa o phamise letsoho la hao le letona Lift up your right mme o hand ntatele and follow me. ntate Ntate, ke nna enwa morra kapa moradi wa hao ke tla ka pele ho wena ke re ho wena modimo ke a dumela hore morena Jesu ke morra wa hao mme o ile a shwa a thagiswa sefapanong a patwa a ya lebitleng a dula matsatsi a mararo a tsoa letsatsing la boraro mme ke a dumela hore
o nyolohetse lehodimong, o dutse letsohong le letona la hao. Ke a dumela hore madi a hae ke yona a ntjhafatsang, ke yona a nhlokisitseng tsatsing lena. Mehwabadi ya hae ke yona e mfodisitseng letsatsing lena, ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Amen. Hallelujah. 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 O ka kgona ho padia ka ho feta moo. Hallelujah. Jwale tseba he ngwaneso letsatsing lena, o se bupu, o mo bupua o kapa se bupua se setjha. Morena Jesu o amohetse, o buletse tsela e yang ho ntate. Jwalo ka ha o le the bride. Hallelujah. Ha o mang kapa mang ya ka amohantsena se o se entseng, Modimo a hloke hore diketso tsa hao di tle di o ise ho yena. Ha o re o tla bona mmuso wa lehodimo ha fela o dumela. A re bohle ba dumelang ho Kriste. Jwale o dule o tseba hore ha o mang kapa mang ya ka o condemnang. Hallelujah. 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 Ikopele matsohle. Ha ke ikopele matsohle pele mona. Ska iketsetsa mona. Hallelujah. Happy 2025. Happy. Happy 2025. Happy. Le bana ba Modimo, ha o mang kapa mang ya ka o phisang. Ke hopola ha re se re qetella. Antse ke bala ka Tismane kerekeng ya Fora. Ne re dula re omanywa. Ke hopola ntate Hlalelo na re clapa no re clapa. Antse re bala ka Tismane. O no tlamehile o tsebe tumelo ya bo Kriste. Letsatsi lena ntse ke tseba wane, hey, na re clapa Grootman leo. Wa bona? Ene batswadi ba rona ne ba sa re letho. E re ke dumela ho Modimo ntate ya matla ohle. Le ho mora wa ona a nosi. Ya ileng a shwa, a patwa. A tsoha lebitleng ka letsatsi la boraro, a nyolohela lehodimong. Ba kgale ba itseba bo mme mamaimo. Hallelujah. Hallelujah. Re a leboha ntate ka matla mo ya ho kgalelana, re a leboha ka lentswe la hao dipelong tsa rona letsatsi lena ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Amen. Come on, somebody, hallelujah. Come on, clap your hands for Jesus. Come on, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, somebody, clap your hands for Jesus.